Upam sicer, da Slovenija nikoli ne bo potrebovala tovrstne pomoči, vkolikor pa bi, sem pa prepričana, da bi države z enako vnemo in enako energijo pomagale tudi Sloveniji. Tako da čim hitrejšo obnovo v obeh državah in upam, da bomo čim prej zagotovili, da bodo ljudje lahko nazaj na svojih domovih. Hvala. First, I would like to thank, of course, Prime Minister Bratušek, because her personal involvement in this issue has been absolutely significant. And thanks to her, we will have this conference organized in Brussels next week. Dobar dan. U ime Srbije želim da se zahvalim premijerki Bratušek lično i njenom timu i vladi Slovenije, kao i naravno i građanima Republike Slovenije na velikoj pomoći i solidarnosti koju su od prvog momenta te humanitarne katastrofe u Srbiji pokazali. Još jednom želim da se zahvalim gospođi premijerki na njenom osobnom interesu, na posjeti Bosni i Hercegovini gdje je obišla ugrožena područja i osobno se uvjerila u veličinu te katastrofe i nadamo se da će konferencija biti dodatni dokaz solidarnosti i pomoći za narode koji su ugroženi u tim našim krajevima.